The stage, please. Yeah, I'm on money. Abang boleh punya tato maftara. Abang bubu macam tu. Oleh amatalia ni tato bokalam ele ni tayam. Hey, hey. Iya. Aye, fanal. Mamalo tato maftanga. Abang boleh film. Awal sisino na tato tengah baile ni tayam. Iya leo tato walau dia. Abang boleh tato tutulai. Ya awal sisino na tengah baile tato tulu sama. Mai tai pale mia ole malo tu tasio samo lo afio al safa bito lo afio nga fia me na vinta tu lo na le fio lo afio al sui pale mia o ministao le tato pale mene tu lo na le fio le fonga feta lai male pale mene fio foi afio e fam simsili mal mamalo le famas no samo ai tai nane tanga wenga mafala tonga o tato afane fa bele o se matotala afio le mamalo la inga maris asocio tama mateira trial maris lol fulan lol soi fua moli mal soi fua de sopro afio mai tala mai ia piane
wale famo mo le tato sosi. Mai ya le tato walaunia a fiumaya. Tato titi tato nini tonana. A wale manu lea wo. An fa pele o se menatu. Ya te au le ava ma le falo al tele tawai. Lawa tuai me nganga falo alo I lo fio le lawa na. Lawa fio ma te mai tai pa le mio le tato malotu to tasio sapo. A walu sau nonga au tule ni tai au. Au fio ma e me fa bol mole tato fio to masi pati fa fio ai la fio te tai pa mio. Lau sunga le te tair sa minga, lau sunga Reverend Ferretti Sefo. Lau fionga leo malu or malo, sui or fondo su tofia. Lau fionga il sui parmia ma minister cabineta. Lau fionga le sui famisi msili. Ato sunga ili filela. Fionga I fata mao le asosi o li mit mai tai tuai o a onga marisi. Le fionga I le palestine matulanga tofi o le asosi o li mit mai tai tuai o a onga marisi samone. A fionga I palestine matulanga tofi o asosi o li mit mai tai tuai o a onga marisi mai atunu I fafu. Ali mit mai tai tuai o a onga marisi. Le ainga marisi. Le paia sa ngata o Samoa mai ona tumutumu maunga se ia pa ia ona fatu le ngai o te fatu ro atu o te taofi o paia o Sam fai ngao le tunu o te oto I mata ngofie I le fauto tanga mau atu mua mpuli o lea o tato aleanga ioa mo tato wheloa I fia I le whanaa o le neitai au fo I le alofa tu matila o le atua. O le aso tato te whaftai ai le tato mataisili awa o lea wa tato waulia manuia le whamana tuina o le selau tausanga talu ona whawai le asosi o li imatamai tai tuai o e sa o tauina I a onga a whelela malisi Samone. O se la sanga taua o tato moli mawina fatasi. E ui o se savalinga umi. Ai ole fōlaunga ua mautu o na pine whamau. O le sao na whawhai lele mai e li I whelela. Whapea tua ama mātua o whai langi le fōlaunga. O e na mua I malai. Masa ina na ngasu o le tai au. I le whailonga ina o le nei wha moe moe. Tātou te mana tua I le whawai ina o le nei asosi. I le awhi I se lau luas fulwha. O nisi o ta mātua I o le nā vai tau. E pei o le fionga I a ta isi o le Nelson. O le sa avea maulua I Palestine o le asosi. A au whaingoina o le Marist Old Boys Union. Wa onga amadisi Samoa. Today we dedicate and commemorate the 100th anniversary of the Marist Brothers Old Pupils Association. In the spirit of today's celebration, we reflect on the journey. We remember those before us who were instrumental in the establishment of the association in 1924 under the leadership of Taisi Olaf Nelson. At that time, the association was known as the Marist Old Boys Union. Today, we reflect on the many successes of its members and the contribution to all facets of Samoa's development. Within the religious sect, and the contribution to education, government, business,
in the private sector, the development of villages and communities, and the development of sports in education and at the national level. Notably, Marist holds a prominent role in the development of rugby. The Marist brothers were instrumental in introducing skills to nurture the development of the sport in Samoa. As such, Samoa has witnessed the success of its players at the international level. Marist remains active and successful in all its undertakings. This attests to the solid foundation of respect, good governance, unity, and equality, enfolded in the spirit of togetherness and the determination to remain true to its purpose, the purpose to support Marist schools and elevate the level of education. Let me take this opportunity to congratulate the Marist Old Boys Pupils Association in reaching 100 years. To all your members from overseas, welcome home and thank you for the continuous support over the years. I make special mention of the Marist brothers who have dedicated their lives to educating the Marist boys and students in Samoa. I trust that seeing the success of the young men and women you have taught is worth the sacrifices you endured. Thank you, Marist brothers, and may you continue the good work. I applaud the foresight and perseverance to succeed. May the legacy of success continue to live in the heart and spirit of generations to come. Well wishes for the future ahead. Soifua Mayamanwea. Te masi pati famolmole le tatu mafutanga ya wale sa unuanga na ami wale ni tayao. Tumsalona South time ya ona le sauno le osesi le mafutanga tama mtele toya malisi ya etari faitawa ya wale sauno nga uturi ni tayao. Ai ole atato se atu le siva nga tau ole tato por kalame ya pele ole kipino le tato keki ole tato silauto sanga ole la ya tia ule ava malfalo tele wala tola fiuma tama tai parmia ya se fio mai ya wale kipino le tato keki mai no le tato silauto sanga le tayao. Ya, familia mai le tua I fuafuanga o le nei vai aso, I le samina o le sarauta usanga o tato wa inga maris. Ya wha awau pia, ya tato wa umi atu le si sarauta usanga, so I fua mai manuia. Tuai le afionga le tō savili o sa fetalai o le kia malo ia e se afio mai ia walo saunoanga ia e tali whaitau ai ia le malele o unei le tātou malai nei saunoanga le afionga te mai tai patmia pats mai ia le tātou sosi ia
O te talitonu o mai o na pailango e le fonga le aso pa i o Samoa sa nei ma e le to e o iai se leo o la o nei le foi wa te e le ni le tato fasani ma fa polo le foi wa mai e le la uma au tu le nei tai au manusina le soale tanoa i la wa fionga te mai tai palimia la wa fionga fia me na o mi taafa safa pizzo a o saunoanga fa mungia foi al tato malo o wale atuanga o se lauta usanga o le asosi o tama matene tuai o le maalisi i Samoa nei le ua e manuia i whanua le vaa o le tautai mata palapala ua fuli fafo le vaa o mala ai fuli alo le vaa o manu i le alofa fai pea o le atua soifua o le masani ale ainga maalisi e le lua ni la unga fa moe fa penei ai o le alo lo tuila i atu ono o le anganga e fia faftai atu i lau sunga i whawhiangainga Reverend Ferretti Sefo tamatuai on maalisi mo le tātou sauni ngā lotu i le nei tai au mātou te talo pēr o loso kua mau whātuku pēr e li i fulo lau senga ula o wālo walawina whaftai lau fionga tamaitai palimia mo le telia ino le wala au mai a loa a inga malisi whaftai foi mo le saunuanga matangofie o le ua e tō le o tū palapala o le a inga felela o le asosi o tabang tene tuai an malisi whaftai tele mo whamaniango ia foai pēr le atual tō whapoto i lau a fionga a wale taitai ino si o tātou atunu o ona tangata Haftai lau fionga i lau malu an malo e fio mai ua maua lunga ai whamoe moe la inga malisi le nei tai au whaleo fo i whaftai lau fionga i le sui o le fono sui tōwhia e fio mai e lamo lango le tātou whamoe moe Haftai fo i lau fionga i le li whamasino si nia ma whamasinonga mo lunga e fio mai Mori foi whaftai le fionga sui palemia, ma alii ma tamaitai ministerial kabineta mo le afio mai. Ui lava e tele, tō tiute ma whai no whiangai mo tō. Whapito au ngawhas whaftai le fionga ministerial mo wenga, mo le whataina se tulo. Mo le au wala ma le vaenga e paka i tā vale, o Colisio Sangato Iosefo, i alafua, ese le manaia ma le mata mo fia ma le wenga. Pati mai Toe la whamon mole la ufionga Ninstangon wenga Toe la wala ma le kāpāko maalisi muli vai e li whaia whamon mole O te kia whaftai fo i sponsors o maalisi muli se lau tausanga e au fia aile Vodafone Samoa TV1 Aliki Western and Family, Taula Beverages, Pacific Easy Money, SAP, Samoa Commercial Bank. Thank you for sponsoring the Centennial Cake. You guys are the best. Le paio Samoa Potopoto, Whaftaila Fiom Tala Au Mai. Ianga le mai le li, ma ia whasirisiri pelo ma vi inga, me uma tātou te whaia. So I fua mai a manuia.